Wah, barudak temponan konten, daratang personil kan kurang kieu blag. Padahal di teleponan minta ararak sih. Bagan kamera geura. Gawe kana bener. Meureun. Blag heula Bang aya tas itu Tas awewe dinya. Biasanya sok loba duit tas. Cokot ah. Harus gisingan. Aduh, Sok. ya, Lumayan ya. cuang dibuka ya. Mantap sih gini mah. Aduh, sugan bae ada duit kedep-kepok gitu. Ah, Tenang sih. Nang ieu. nah ini blang. Aduh. Anjir, Jadi buka deh, buka Pak. Astagfirullah. Aduh, aing mah. Anjir. Jangan dijual payung Bang. Ini sederhananya paling meureun. Wah, sahan malina goblay.